polog, drill mi je monoton. Dite iz centra, špina na pijaci, džir nije kolodvor. Ope se iz akemijom, pila po kvarta dok drži monolog. Tu svako zasijana momenta, posli ga nema stroboskop. Žicaju pare, tribaju vrimena, al samo kuracin dan. Tu jamušo kopaš pod nogama, meni je u nju se upasi sam. Sutra ti refama, refaš mi kurčinu, nisi ni prošli put. Braćo te sjebu za sekunda, ti ja si bitka Robin Hood. Drobiš čul, goriš lud, misliš daš pokorit hud. Čača ti servira života, spominješ meni tu hustle trnovit put. Moji su žuljavi goli trud, moja su dvojica, tvoj sto. Moja uz mene sastoji tu, tvoj je prišlo, tvoj sto. Sa obitelji njih par, neka piva i biljka. Dobar si momak, pamet u bugla, da ne bi postaka biljka. A znani takve, što nisu tili ni pali baklje. Danas mu kažem, drži se, a oboje kužimo da je sa kasno, brate. Dijagnoza žešć, šizofrenija i doza treć. Neko je usta, neko osta kleća. Planiram kako ću postav vjeća, a možda jesam već. Korak je sve sam kroči, a pomno šporki odigra kombo. Zvuk ulice, lomivan torzo, vozi ka sponzor. Latu bez magra s gamo, šalje gamad mado. Nean gan za pason, al ne još se klat sa pasom, sve ti je jasno. Zvono, zvon, počinje sad, alo. Momak iz zadnje klupe, dođi na ploču, vamo. Dosta je destrukcije, pokaži da ti je stalo. Za upit ove lekcije, mučni to glavon malo. Zvono, zvon, počinje sad, alo. Momak iz zadnje klupe, dođi na ploču, vamo. Dosta je destrukcije, pokaži da ti je stalo. Za upit ove lekcije, mučni to glavon malo. Ti živiš od taj geto jer ne znaš živi drugačije. Nošen sa krivim vjetrom, izlaziš iz bute mračnije. Di sve je tlačnije, sve je opasnije. Zaživit zapad utječe na momke koji rano počnu sidit. Koga krivit, koji je sjeba. Di uprit prsto ne znam, možda neko nas je kleja. Vrag je ode neprimjetan, on je u obliku vjetra. Puše u duše, nevidljiv, izbirljiv. Rešeta svaki centimetar, neprevidljiv je. On je divlji, nedodirljiv i neumoljiv. Neodoljiv u svakom čuči demon šta je povodljiv. Zavodljiv, prst u bodlji, uočljiv u svakoj slamci. Na tasni, masni, bonku, bosni, u bocu ubaci žrtveni janci. Spremni na klanje, ulično stanje je. Mlađi za starijeg, više nema poštovanje. Ti dilaš mu sranje, ti znadeš o to znanje. Tebi ne triba ljubav, ti traži strako poštovanje. Krivo pranje, generacija žalosti, sve tvoje slabosti izlazu nanosti. Živi život, nema tu velike znanosti. Počni tražit radosti, pali to lišće i slušaj o jednoj mladosti. Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho. Zvono, zvon, počinje sad, alo. Momak iz zadnje klupe, dođi na ploču, vamo. Dosta je destrukcije, pokaži da ti je stalo. Za upit ove lekcije, mučni to glavon malo. Zvono, zvon, počinje sad, alo. Momak iz zadnje klupe, dođi na ploču, vamo. Dosta je destrukcije, pokaži da ti je stalo. Za upit ove lekcije, mučni to glavon malo. Sa našim drugim gostima. Nakon sveučilišta idemo malo u moderne, urbane zvukove. Idemo malo da obilježiti 50. obljetnicu hip-hopa. Sa nama u studiju Pečo, znači Shelter Team. Dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas našao. Hvala. I Skuba, Hram, Šibenik. Dobro jutro. Dobro jutro i dobro nam došli. Hvala. Prvo nekoliko riječi. Evo, kako ste krenuli? Može, evo Pečo, svejedno. Ili ti dopuštamo gostu iz Šibenika. Može, evo ga. Krenuli kako? Od početka skroz? Skroz od početka. Znači, zemlja je bila masa tako je. Nastao je Big Bang. Kao ja, kao sam ili kao Hram? Može, jedno i drugo. Ja kao sam nastao tako što je moj stariji brat sa koliko ima 6-7 godina, prve kazete, presnimavanja. I tako sam upao u hip-hop i iako nisam znao engleski, eto, ritam me ponio. Da, ponio. I eto, tako je to ostalo i eto, do danas smo tu. A Hram je, moramo reći, nastao u vrijeme korone. Hram je nastao u ratno doba, da. Da, u ratno doba. Hram je nastao, kad su svi bili zatvoreni, tako smo se prisiljeni, skoro i dosade. Da. Šalim se, našli smo se iako je Šibenik mal grad i nas pet se znamo cijeli život, nismo se međusobno družili.
I onda eto taj splet, a svi smo u hip-hopu bili cijeli život i eto spletom okolnosti smo našli taj neki prostor i počeli bez ikakvog plana, eto tako nekog snimati, eto stvari i eto stvar po stvar, komentar dobar po komentar, eto tako je došlo do albuma i eto. Bravo. I evo me sad u Zadru. Da. Ovo je prvi nastup u Zadru zapravo. Ovo nije prvi nastup u Zadru, ovo je treći sada, Da, ali u ovom ne kao prostoru možemo reći. Nego ne kao hram. Bili smo mi, a nismo bili pod imenom hram, nek smo se eto ja i ovaj gospodin do mene čuli na Face. Iskoristio sam Face baš u prave svrhe, stari, odlične su mi tvoje stvari, evo te moje. Bravo. I tako je onda on rekao kad bude pravio džem da će nas zvati i evo, tako smo prijatelji. Lijepo čuti. Da. Znači, međugradska suradnja Zadra i Šibenika. Županijska. Međužupanijska, bravo. Pečo, znači Početci neki, ovdje u Zadru. Pa ne znam, moj osobno početak srednje škole, kraj osnovne, freestyle, ako znaš što je to, ono, iz glave, bacanje rima, to je krasno. po parkićima i to čisto iz neke zezancije. Današnja poezija, da tako kažemo. I onda su me tako frendovi nagovarali, godinu, 2 dana nešto probam zapisat, pa sad to probam zapisat i onda sam onako sve više pokušao zapisivat. I upoznao ovog jebenog igrača, to je naš... Ne, te riječi nećemo koristiti. To je njegov umjetničko ime. Umjetničko ime, JBN igrač, za one koji žele googlat. I onda nas je on upoznao mene i Fuza, mog drugog prijatelja Šeter tima sa procesom snimanja itd. itb. I tako smo lagano krenili, s nekih 15 godina, 16. 15-16 godina već zapravo. Da, znači ja sam već neki 10 godina u tome, s tim da kažem to sve ajmo reći po meni do Kampanara 2 ovog albuma nije bilo na neko, ajmo reći da je baš miksa nekog ko se bavi s miksom i to više to bilo sve, sami smo nekako to izvlačili, mada smo i s tim imali neke nastupe u ti nekim underground gabaritima i to i došli do nekih poznanstava itd. Dobro, znači početak rekli bi u Dalmaciji s guštom. Pa baš pravi gušt, i dalje je tako. I dalje je gušt. Kako ste počeli vas dvojica surađivati direktno? Znači što, baš preko Facebooka? A da se izbacio jednu stvar, Vilu i Kilu, on je to čuva i par njegovih frendova, on je javio mi se to, oni tada još nisu imali ništa vani. Kad rekao da mu se baš sviđa to što govorim, da je malo kao drugačije. Ne, žendru, spomenja Dražena. Dražena nešto. I onda on meni poslao neke svoje infotrake, meni je to bilo bomba jer mi je bilo uopće čudno da su tako dobre stvari da nisam čuva, da nema banka toga. Radili smo džem sa udrugom Zadar snova, odcrtavali smo ekonomsku školu i sa writerima zadarskim, pozvao sam njih 2, tad su bili prvi put. Tad smo već kliknuli se i sve i nakon toga smo još jedan put na Blackoutu, na Kapitanskom. Da potvrdimo, dobro pratili. Da, i onda on meni rekao kao odužit ću vam se za ovo i onda nas je ladno zva, na kraju korone smo došli u Šibenik nastupati s 1000 ljudi prije njih, tako da ne da mi se odužio, nego me zadužio. Da, bravo. Evo, kad već spominjemo Vilu i Kilu, naša režija bi mogla nam to i pustiti, pa da malo čujemo, Vila i Kila. Koksa, gurat se ne triba na silu. Ostavili sve i odmah svaki minut forsa, zato i nje danas samo minus poznat. A mi smo u študiju, meta stane gužva od 300 ljudi. Dinosavi su davno svoje granice prišli za 200 duga, pištolj te budi. Ili sam pretjerazan, ne se sve ponekad glumi zajebanog repera. Kažu da sam u filmu, a evo 5 godina i dalje meta mnogima zna kako treba odigrat. Kažu triban odmor i da neću vječno bit u top formi, al moje kocke se slažu, odradi na pare, poslije se važu, pazi što ti govorim. Ovo igram sa mudima, nisam došao da se guram sa drugima i onako je pretisno ovo naše malo misto di kuna. Za sutra je upitna, utra je utjeha, kutra je izlaz, žena je naprida, kurva je iza. Je kao kasija, duga je kriza, upasti ili spaska puna je rizla. Hej, pa troše para tone, na vočke faraone. Žica me za pivu, vidim vilica mu biši sve dana, pone na andole. Ispred objektiva, stoj mi budućnost, slika skroz je krivo. U parku su kmice i umjesto tice razbijene boce piva jutra.
išli smo na daljnji razgovor. Spomenuo bi malo Šibenik, znači gdje mnogi Zadrani odilaze na koncerte. Kako ste dobili prostore za vježbanje? Znam da je to problematično Peću ovdje u Zadru. Mi prostor naš za vježbanje, na primjer, ima u Šibeniku sad nastali su neki u gimnaziji srednjoškolski baš bendovi, Rokija i klub Azimut je tako jedan par puta doslovno sa toncom ozvučenjem je da priliku da tu vježbaju, a mi smo naš prostor uzeli od prijatelja, sad nekog baš adekvatnijeg, baš da je specifičan za bendove i nema. Ali sve ostalo je odlično. Lijepo čut. U Zadru je problem općenito, su prostori za vježbanje, za mlade bendove, bendova ima. Iz različitih vrsta, no prostor za vježbanje je dosta problematičan. Uglavnom je u Zadru onaj princip garaža, ne znam kako smo mi isto funkcionirali, dosta dugo i znam isto par bendova koji funkcioniraju s garažama. Sad je li to... Takvi su početci, lipši. Da. Meni je žao dosta, sam znam koliko to ne smi spominjala, dosta me žao ovog prostora Kalegra bivšeg, jer znam osobno da je dugo godina u biti lažem, nije mi žao jer tamo su bili bendovi u najvećoj kinodvorani, su mogli bendovi se vrtiti, ali to se među vremenu nešto, mislim da se promijenilo vlasništvo, sad nema tog prostora. Sad di vježbaju ljudi koji ne vježbaju u garažama, di imaju problem, ne znam hoće što biti sa novim centrom, hoće li tu... Ja se nadam, kažu da se tamo mogu skupiti ljudi i Da, sad je to baš... džemati, hoće tako to baš reći. tako ići, će to treba biti nešto udruga ili nešto, to sad ne znam. Nadam se da će se moći nešto. No, uglavnom još jedan prostor, vjerujem, koji nadam se, koji će otvoriti neke stvari u ovome gradu, jer ja sam starija generacija, mi smo nekad gitarijade imali, često, bio je prostor studentskog doma, u bunkerima, svugdje se to odvijalo, možemo reći, i na neki način su se pružili prilike tim mladim ljudima, mladim bendovima, od kojih su neki postali vrhunski glazbenici poslije, tako da je to razlika. Spomenuo bi još i priču, znači glazba uživo, glazba studijska, glazba koju slušamo u kući sa CD-a. Klubski prostor i glazba uživo. Kakav je feeling i nastupati i biti naravno gost? Meni, eto, naprimjer, taj proces snimanja mi je zanimljiviji, a izvođenje mi je više volim biti u malom zatvorenom klubu nego ne znam vani na nekoj bini, da lipo gušće, dim od duvana, da, i to je meni, s moje strane, live mi je terapija, izbaciš sve iz sebe, da. I onda i drugi, kome paše, onda i on izbaci sve iz sebe, idemo skupa kud spavati, to je to. Ne skupa, nego skupa sve. Znači, nastupi uživo i ta klubska atmosfera koja nažalost nedostaje, moram priznat Zadru. Je li isto pitanje vama ili sam krivo skužio? Pa šta znam, meni je dobro, to isto kažem, uživo, kardio, osjećam se koja izgubim svaki put kilu, dvije, jer se baš unese to, opet studio mi je dobar isto, jer nedostaje, pa mislim da ne nedostaje, da se ne bi cimali i Urbofon Live i ova udruga Prizma, to da ne bi toliko vukli čupali, da ima toga, kažem. Mislim da fali dosta, kažem opet, znamo što je kod nas, kakva je sezona i koncerti su ti, jesu kakvi jesu, po meni fali dosta tu malo urbanijeg džira, da se tako općenito izrazi, ne li? Ne samo hip-hopa, nego i roka i svega ostaloga. Općenito govorim, mislim, samo kao usporedimo Šibenik, mislim, dobro, ne možemo sad uzimati Zadar, Kaz, usporediti sa Šibenikom, možemo uzeti općenito možda i više gradova, kao sam pričao s ljudima, njihovi ljudi koji se bave s tim, očito to rade na puno nekom većem nivou, po mom mišljenju, nego dosta drugih gradova. Sad, nek me neko ispravi ako sam u krivu, ja mislim da Šibenik je dugo vremenaki grad, jer grad, iako je mali, ima turističke, stvarno bija, ima četiri tvrđave, Kalelarga, i sve, tako reći, u 10 minuta hodaj, po meni, nekako smo, uvijek je bija Zadar i Split oko nas, mi smo i industrijski grad bili prije, nije kod nas tako i bilo nešto i mislim da smo predugo mi stagnirali, i možda se zato i desila ta neka eksplozija. Ali eto, ta cijela promjena se desila tako 2010. 11.
jer mi smo praktički u te godine imali ono jedan klub koji je bio ono narodni. Ima si ono još koji klub taj za alternativnije nešto, ali dolaskom tog Teranea festivala 2011. i sad u gradu 30.000 ljudi, odjedanput dolazi 20.000 ljudi iz cijelog svijeta, dredovi, dimije, ljudi sidu po travama i ono kulturni šok i Azimut, klub Azimut se u to doba isto otvorio i s tim Azimutom je krenulo sve dalje i grad je ono, ne znam, po meni ono grad se dugo odlučivao uopće na koju stranu ići sa te turističke strane mladima. I onda tako godinu po godinu, eto i ta Europska unija, za mene trenutno ono, to ponavljam uvijek svakom kogod se bavi glazbom ili voli glazbu, po ono najbolje mjesto za živjeti sad tamo. Jer ono imaš toliko ti ta Martinska, na primjer, desilo se i odlična mi je stvar što ima toliko tih projekata zasebnih, ali nije to bio neko vijeće pa jedan stol se svi udružili, nego je svak radija svoje, znaš, pomalo iz godinu u godinu i jednu godinu eksplodira i ti skužiš zapravo, imaš na 10-15 mjesta izaći, i od ne znam, tipa underground zabava, koji nisu popraćene do tvrđave Mihovil gdje dolazi, znaš, stvarno i ta Martinska, imaš 6-7 festivala na drugoj strani grada, u šumi, Azimut klub, stvarno, sretan sam. Eto, lijepo čuti. Spomenuli smo i Urbofon. Evo, nastupate sutradan, na Urbofonu prvi nastup zajednički, možemo reći sad, u ovom prostoru. Znači, Centar kreativne industrije. Je, prvi nastup općenito u tom prostoru, kao i prvi zajednički u tom prostoru. Ja iskreno nisam još bija, žao mi da nisam mogao biti na zadnjem nekom Urbofonu ili predzadnje, ne mogu se točno sjetiti. Ali da, ovako što sam vidio, čini mi se skroz dobro, evo, pozivamo sve da dođu, ko ne zna točno gdje je to, jer me dosta ljudi onako pitalo gdje je to, to vam je ona zgrada što izgleda malo baca na peglicu, priko puta apoteke na Relje. Da se tako izrazimo u... Na trećem katu, ako se ne varam, jel? Na katu je, mislim. To je na katu čak, to je. Znači liftom idemo gore, eto, uspjeli smo. Mislim da je na katu. Da, u 8 se otvara vrata, koncert će početi u 9, vjerojatno neće kasniti, ako bude kasnije će minimalno jer smo ograničeni s vremenom za korištenje prostora, tako da ko misli da će to početi u ponoć, zeznuće se. Budite točni. Budite točni. Računajte da nastupa Josipa Lisac. Ja sam jedan put s prijateljem išao na Josipu Lisac, kao pomalo, kao sad će ona, ima vremena, mi ulazimo na sceni pita karte, razumiješ, mi smo to završio koncert. Mi ulazimo, tama zadnja stvar, baš mi je bilo žao, volimo Josipu. Tako da, dođite na vrijeme. Eto, Urbofon je projekt, to treba doživjeti. Je, Urbofon, da. Dobar projekt. Odličan, baš mi je drago da se cimaju, nadam se da će ljudi to prepoznati i da neće onako biti neka ta stigma što prati te neke zadarske i kad se dogodi neki takav event onda kad dođe manje nekako ljudi, jer ko da ljudi nemaju tu neku naviku, ne znam. Nažalost složio bi se. Ta navika se pomalo izgubila. Da, nadam se da će se ponovno stvoriti. Moramo završiti, mi smo se kako Dalmaci kažemo začakulali, a još bi jednu pjesmu vašu pustio, malo da se zavrti. Bijes, dečki, vama hvala lijepa na ovom gostovanju. Bravo i nastavite sa ovakvim radom i u budućnosti. Hvala vam lijepa. Znači, gledamo spot Bijes.
ne di zabija sam u mukama. Vitar u leđima iza, nek brže prođe dan. Nikad nisam sam, krpelji su iza. Još piza, rep kod trube da ne vidim ljude. Od sebe sam gmiza, okolina jebe me, potiče mi bijes. Ne čuješ, ne vidiš, prije uzete face. Nisu ni dokazali, samo su našli taj čep. Opet su pokazali čiji su, ovo je moj rep. Sitnoga su zuba stoka, ciljaju na sve. A min je blokan, aj ti zajebi to. Da je to lako, ko bi radija legalan job. Svi bi se klali po ulici, parali drog. Da izvade tu robu, šta je tegerija brod. Ulovi sve veći, tebi sline cure, jo. Tebi govori, ti si ljubomorna pička. Ajde se domogli pa onda priča. Lako je s tuđim kurcem mlatit po koprivi. S ovim smo se repom po fake sceni pomokrili. Ulica smo striktno, od kad smo otkrili. Jo, bra, wow. U očima bijes, vidiš jebanje majke. Surova je istina, ti pričaš bajke. U očima bijes, vidiš jebanje majke. Surova je istina, ti pričaš bajke. U očima bijes, vidiš jebanje majke. Surova je istina, ti pričaš bajke. U očima bijes, vidiš jebanje majke. Surova je istina, ti pričaš bajke. Kad život triste nema drugo nego pisa pisme. Opisa šta je van, cilj u stvarima su više. Likove koje znan, jedan grad, a ne iste. I ko ne lutalice, trotoara, duge liste. Svaki kantun, svaku ulicu, zgradu i kuću. Oku kedi padaš i brzinu šta ne zna za ručnu. Trotoare, parkove, mostove, svake kvartove. Škole šta traju vječno, lekcije dile svakome. Novo dočekana jutra, raspesane noći prežu tango, briga nas za sutra. Od taj bas pojača jako, neka zvuči krca. Ja ne želim čuti misli, niti otkucaje srca. Jer život prca, prio to je nestvarno. Cijeli život nije film, jer ništa nije realno. Vrijeme mi storanje, ima likove i pouku. Stranice te listan, al ne izvlačim tu poruku. Rime istančim, pišem po papiru. Mađioničar lirike, ima svašta u šeširu. A tu maki drži od te ruke na klaviru. Ja plasirat ću imbiru, neću pustit ih na miru. Život je opasan, ja sam gold opasa. Opasan, smecima realnostima su pun toga sam MC. Totalne brutalnosti u smjerovima kompasa. Pucat će metke s imenom, svako slušat će. Oni putovat će s vremenom i vječno ostaće u zemlji, rasti će sa simenom. Plod koji stvarat će, izbacivat će klicu. Igra s balekina, igrat će se za tu dicu. U očima bijes, vidiš jebanje majke. Surova je istina, ti pričaš bajke. U očima bijes, vidiš jebanje majke. Surova je istina, ti pričaš bajke. U očima bijes, vidiš jebanje majke. Surova je istina, ti pričaš bajke. U očima bijes, vidiš jebanje majke. Surova je istina, ti pričaš bajke.